April ni som chanchin thar ngai thatu te chibai tunlai chu kanuam samwak lova o afia thachia lova min lo hrethiam don nia inka hai boruak din hun US nge chak Iran news commentary kan ngai thadon ani cholkar nga lai US le Israel tang dunin Iran le ahote anwai nuwa cholkar hniatan inka hai yom theita a voin April ni som thleng hi chuan indonalam are thiap maya chuti line state of Hormuz lam ero IRGC thunei na akiam pha chuanglo Iran hi kantan wangpo ni lovin thil ni na diktak kan riat ang soi kan dua US chet chiat na lam soi angai thin hi tramatan tu te beng ati thlep thina ma se mel malam anni wangota kan lo soi nep hian atak ram reality athak chuang lova kan bible po ai khwa Israel te tlomna kan hua Iran laka US lo chamna po hi kan hu fia atha ome US le Israel chuan ceasefire thuthlunga Lebanon atelvelo ti in Israel chuan Lebanon nuai chunjom zel adua April ni riat khan Benjamin Netanyahu chuan kan bei chunjom don atia Iran ero in Lebanon tellova in ka hai apomdu lova President Donald Trump chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu bia in US Iran in ka hai thuthlung der thong tak hnuaya in biakna ati thuanop theidona wangin Israel chu in beng dai turin asrila Benjamin Netanyahu chuan azom veta ani Israel rampian tir kumsang khat jakwa somli pariat atanga Israel le Lebanon in doto tekha in biakna annei ve don ta a remna tluan tling ero an hlat mel riau Israel le Lebanon chungchang hi chu uile kelti tongkam hian asoifia bermai US Iran war hi neutral ril rupua kan chut chuan chakviau tura kan ngai jok hi achefu lo zoka atanga indona ral thuam tharingot apoimo lo ti khovelin a hrechiang to takzet Iran hian Hormuz a champion puya Iran war ma a sawathok lai yang anei tubik omlo nula kha tuna chuan achang tupa Iran anita Hormuz baka Bab al-Mandeb Strait po Khartur alanei ta chewa US ka phavelo ma se strategic location a oma atlat namualin azir e mawangin Trump admin chuan inbiak na kong dap turin Pakistan anorkal aniber USian interim ceasefire hi ra tha chwa turin aringam bik lova US sipaile ral thuamte Iran ram chungle achevela anom chunjom renga chuti lain Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf hawin Iran palaiten voin hian Pakistan khopui Islamabad an pandona US lamhi Vice President JD Vance in ahawanga Trump admin Special Envoy Steve Witkoff le Tramamak pa Jared Kushner ten an zui donani US le Iran din mun Iran wara hian ramro pui US chu alo chuti viau lo ti alanga mithen khatin Vietnam war anglek khan an hua adik theiome Vietnam war khan North Vietnam lamkha Soviet le China in thlopa South Vietnam lamkha US le communist du loram ten an thlopani historian te tongkam takin history repeats itself thil thleng to hnu hi athleng non le nge thin sarkar dinglai du lovin sarkar thar kan vota sarkar thar po chu sarkar masane danglam na tak an nei chuang lo ti in kan phun thin khatiro Vietnam war communist sarkar US in adawa atopa communist sarkar hnuaya anlut tavek zoka kumsang khat jakwa somseri paruk July thla khan South Vietnam le North Vietnam chu pumkhat anita zoka athen omram Laos le Cambodia po communist tharau anchang zui ve heng he US in Iran ado chan pakhat chu Islamic regime Islam sa khothurin be chana in sarkar na paithak ani Ali Khamenei athia Khamenei dang anruat le maya Reverend le upa pakhat thi wanga kohran thurin thak mairin na United States in Aneikha anchut swal ve dewani nakina chuan Gulf le Arab ram tam jok hian Islamic Republic antui puithar le theitlat hetyang taka US laka Iran atangmar at theina chan pakhat chu anrin na Islam zirtir na wang ani ti adikemo diklawemo ram le ram indowan nia opposition leader Yair Lapid point Israeli Prime Minister athlop mai
United States ero political party pani lek omna bipartisan system ni si le lam thilti amoi zonga han thlo ve mai ang chi hi anwar lo khopa tanrwal chu chakna ti en tir tura achak lo jok ni tum ngar anang hle US hian ral thuam tha mangin Iran nuclear facility te ati chethaya political system ero tunma ain achak jok dona Islamic sarkar du lova protest nei tute online at takzet ceasefire siam tura United States malak nahi khovel riat ani President Trump soi angin USC adin hun thajok chuni se Trump awite Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le Field Marshal Asim Munir hian Iranian official te anve thlem reng don lo ceasefire proposal a US le Iran demand kha apoimo lova inbiak na kong dapa phusa jok chu US ani ti alang chianga Iran hian ngai san alo chomeka Iran theina khovelin arachiang to nuclear ral thuam chungchanga US le Israel thildu kan threvek Iran hian nuclear warhead siam theina tur uranium enrichment aban san turani antia kumsang ni som ni panga June thla khan 12 days war le operation midnight hammer kan mu a Iran nuclear munpui Isfahan le Natanz du token US in aboma Iran nuclear munpui cheviau ma se uranium chlorofim ero achephak lova tunhai po khan an boma ma se Iran hian zol nei anga anyang hetianga US le Israelin an labom saktur hi an thekara leinhuai thuk taka bunker buster le tomahawk missile te lu chwa thailo na buan khwara heng facility te hi tun din huna tlopo thailo nima se uranium enrichment hi chunjom mai thai tura om ani Mizoram ang lo takin Iran hian zol nei rintlak an nei anima na zol nei thusoi po an oi mel khop mai US le Israel chuan Iran nuclear facility ti chevek to angin anin soya ma se uranium enrichment kalpui to lo turin an thril reng boka Mohammed Eslami Iran nuclear chief chuan Nimin Khan thuchwa siamin US le Israel baisai na chu athlon mai ani atia Iran nuclear enrichment hi chunjom le mai thai tura om ti hi ani na diktak ani mel Iran in ral thuam anga to Washington Jewish Institute for National Security of America in achin chia danin Iran war ni som ni chung khan Iran chuan drone sanga ballistic missile sang ni zale cruise missile som nga chuang akapa US le Israel chuan Iran arsenal ral thuam da na 90% kan ti chevek antia chuti chung chuan Iran hian April ni ria thleng khan tha atha mia lo US Central Command chuan target singkhat sangthum an kap tian puanga US missile te hi athok nawak lo emoni chu ti thayani achan chu Iran infrastructure mun poimo singkhat sangthum kap si chuan Iran hi alacha theijok ngot mai tin Iran longza somnga la US Central Command hian ati cheto ni in apuanga chuti chungchuan Hormuz hi IRGC Navy ten anthunun ne hle ani Iran hi alo duai lo khop mai defense analyst Patricia Marin Soidanin kumsang khat jakwa som kwa chawatang khan Iran hian missile singhi chuang asiam to a cruise missile singkhat sangthum le ballistic missile sangsari vel ani Iran hian kongsang sanga khovel abarakhai to a US laka nisari po atang zolo wang tialo soi to po kan om nisom li indong nuwa ceasefire oma Lebanon tello ceasefire kan pomlo antia Trump chuan Lebanon kap to lo turin Israel ahrila heng te hian ramro pui US tan tu te abarakhai takzet March disom nia Iran kilometer sangthum ayahla US UK military base Diego Garcia Indian Ocean aka po khan khovel abarakhai takzet Iran in za ahlo tan Hormuz jinkongzo tu zongjong ten Iran poi an soi thei talo chu mai ba ka Iran le Oman chuan toll tax lak dan tur an ruaman meka long pakata US dollar million ni in an soya chu ram pani ten anin sem donani mel ma se Oman chuan Iran ruaman nahi athlop ri lo ni in report a oma Iran hian engwanga Omanin adil mia lo toll taxi central tumnge ti po hi soithama oma hun rem changa soikan latumang ceasefire male nuwa Hormuz boruak hi adanglam te chiam lo US le Israel tan kharani a nikhata longsom bak an chwa dulova
ceasefire nuwa po longso matanga som panga bak chuan tumlo long pakhata US dollar million ni kha ti danglam ani mai thaya barrel khata US dollar khat zel lak an tum ta jok ni in Hamid Hosseini, spokesperson for Iran's Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters Union chuan Financial Times aril ma se akal phunga dang to dona Hormuz paltlang turten email mangin anlong chungchang an thil phurte an hriat tir masak angayanga chumi dungzui chuan Iran chuan tax and pack turzat asiat tir dona US dollar ni to lovin cryptocurrency mangin Iran hena tax an chung angai dona hei hi US tan chuan channa na satak ani dona ni tundin huna Hormuz a hian long sangrual an tang mek US le West ramte sanction tuar thaiber chu Iran ani kumsang ni som pakwa tangkhan Iran hian US dollar le US rek na pumpel turin cryptocurrency amangtana tundin huna US dollar 7.8 billion plukpui hausakna an siam to US Army ten thwa sari point Hormuz siweng ma se longte hian Iran hena tax chung lovin an paltlang ngam don lo tlang puya soin long pakhatin barrel sing sari atanga nuai thungte an phura melmanai sa Hormuz kilometer za somruk pasari athui zo tal hi arix asang lutukani chuwangin naito le khovel ramten sipai changnam hanga sumle pai khoral ain Iran hena long pakhata US dollar million ni emo barrel khata dollar khat pek mai hi ahimjok anti ni in alang Strait of Hormuz a US drone mantober abo ceasefire puan nuwa US chuan Hormuz le Persian Gulf en thaturin US drone mantober MQ-4C Triton US Navy surveillance drones chu tukin khan atir chhuaka darkar thumlai athlok kwal nuwa Naval Air Station Singonella Italy panin chinthriat lovin abota ani US drone hi ateswal hrimhrim nge IRGC Navy ten an kap thati thuchiang alom lo US Central Command in Persian Gulf an man MQ-4C Triton drone hi US dollar million zan hi manni in darkar som hi palichung athlok thaya van sanglama fit singa alon chho theibok US Navy hian MQ-4C Triton hi som ni vel an leito a pasari leibelan tumek ole tun tumatan chuan khati song kha ni maite sela naktuk lama minlo ngai chang le don nia